mpa ke be hona mpo e behla o bona go jetse mme Matsotso Itendukalela mama Matsotso. a ka dula fatshe ntho e tla etsang bana batho ba bangata ba bue jwala ka wena ne tlo ngwanaka tlo motlo sekolo man tlo ai wena o sotsa mo jwala ka mamruti a bona le a tshwereng camera le yena ne ke mo counselor le yena na santsana le ma stress ana le stress sa mojolo and le yena monyane jwale ntho e tlo le shapang ka o fela lona batho ba 23 it's 23 bana ba hona jwale ha ba jole ba o commita aba jole ba etsa jang ba o commita ka age ya 20 o tshile ne o tshile tsamo dula fatshe ka age ya 23 not 23 ka bo 18 19 21 ba shapa commitment and ba shapa commitment tlogana moshimana tlogana o thole hore o 19 o ntsa dula ha bona o ntsa rekela di underpene ke mmae a so tse boiketsa di decision o ntsa dula ha bona le ena o ntsa dula ha bona o ntsa rekela dipenti ke mmae now ha ba qala ho jola fela ba se ba ya straight commitment o tla utla motho ka bo serious a motho wa bo serious o buka 18 kapa 19 now ba shapa ke commitment and now you are by commita jwalo yeno ha so tsebore o ya kae ka bophelo ha so tsebore ke mang ha so tsebore o tlo ba eng batho sa ikhomita ka yena le yeno ha so tsebore e tlo ba eng o tlo ya kae ka bophelo o sa ikhomita ka yena ene ntena nkile ka iruta eng ka di mestulo sana se seng hape now tlo no ahla wena ska ba hitla jwale kala mo mona maroska jwale ke ena ya bothata a kre wena o jola ndio a o se ithole le ntse le teng now o bona eka motho ena ke type ya hao o bona ka re ke ena now you are committing yourself ka motho ena and we commit ka baka la level eo o leng ho yona ale utlwa we commit ka baka la eng la level ya bophelo eo o leng ho yona o sa tsebore ho na le nako eo o tlo qetang sekolong mohlomong bo sebetsa mohlang o sebetsang o soya kae leveleng yeng ba ka bo madimabe level ya no yang ho yona e sena le di type tsa hao I just say amen. Amen. level eo yang ho yona o fihla ho yona o kona realize gore mara type tsa ka ke tsena then luena o so mo sheba ha e sa liane because inili waka nako eo
That is why re na le basadi ba frustrated ona jwale. O stakile. O dutse ka ntho a sa tsebo ra ka etsa jwang. Mo botse pela mo botse. Shabanda te ba kgetha o serious hore ha ba tlo botse. Koro so emetse pifele a lefura. Ha o ka utlwa ho thuile. Ke tsebe o qala hantle jwale ke nyale mofuta wa motho wa ka. That is why most ya basadi ba batho ba batsho le banna ba batho ba batsho ba qala ba atleha ba divorce. Why? Because ba qeta ho atleha ko ona o realize gore mara mofuta wa motho ke matlang ke ena. Now this thing e etsahala he thewa he. Go kwan moshimane wa ka. Le ka bontate a etsahala kalam. O kgethe yona o le ausi. O kgethe moshimane. O bo mmitse motho wa ka. O ba lehlele ba bitswa jwala se letawe ke le rata. Ha o le moqhotsa o mntu wam. Lona. Jwale ka bo madimabe o bo mo choose today. O so metsa motho wa hao wa bo serious. O so decide hore no ke motho wa ka. O sa tsebe gore ka tsatsi le leng this woman le wena o so mo choositse gore kwa hao wa mannete ka tsatsi le leng a ba qeta sekolong a ba sebetsa a ba ya leveleng eo ha fihla leveleng ena o sa ya leveleng ya mofuta wa batho ba hae now wena a o sa le type ya hae. That is why you cannot commit also ka o tseba o identify wena or o mang o tlo ba eng, because it's very important to commit yourself ka motho so ntse o tseba hore o so o tseba wena hore o tlo ba eng, and commit yourself ka mofuta wa motho yeo le leng leveleng eo. Otherwise le tlo frustrate. Hona le batho ba e commitileng before ba itseba hore ke bo mang. Before ba itseba hore ke bo mang, then ba e commit. Then also qeta o commit hana go ntsetsa makwana realize gore yes ai motho ke mo kgethileng a se. That is why manyalo and bohloko ba batho ba batsho he ke bona he ewes ha mosadi a nyoloha a ya leveleng engwe banna ba dula ba tsiriane anyuluhe helona anyuluhe ntse mo shebeletsa anyuluhe ha qeta ho ba leveleng e itseng sefapana jwale wena kwana o ntse le mona jwale se le batho ba bedi ka tlong ba sa kopaneng ba sa tshwaneng, because mosadi o elevateile o ile iphwanela bohlale a researcher a hodisa kelelo a stretcha kelelo ya hae a qetile a ya leveleng engwe. Monna ke yane ha ba ke le ponesa non stop, ha ba ke sound engineer non stop. Now that is why hana go ntse tsamaya mosadi o tlo feel hore monna no a sale kapa monna o tla sa rona mosadi no sa tshintshile o sa iketsa betere kantino ko re yena o improveile bophelo ba hae. That is why ha monna wa hao a ya leveleng engwe ba party ya ntho eo la wena o ke kwa ya sekolo mare ba party kana go tse ding you la o sa ile yena leveleng yena maro boleteng o mo fa full support so that le ha sa le mona a kelelo a hopola re kana ke tle ka baka la monna ka mona ke tsa sense ke tle ka baka la monna ka, then she will always respect you.
ntate mo bakile batla o nna mona mosadi o rekile koloi ntate no kwatile mosadi o sa igona mosadi o sebetsa tšhelete tse o thola tšhelete tse betere o feta monna so mosadi ntate o kwatile gore no mosadi o rekile koloi and then mosadi o no sa nketsa diqeto because o fumane mali e betere o mqitha enge o iketsa betere ha mosadi ke re ho ntate ke kopa sala lona re bua ke re tlo go jetsa phoso ko wena a re yena phoso a ikeng ke re mistake e ntse ko wena a ke re no sena tšhelete if a re batla driving school a ska ipatala driving school ha ka ipatala driving school a balong etsa license a ba e pasa a ba lo ipatlela koloi a ba e thola ngwana ko gae ha o sa hlola o methara bophelong ba motho eno o tla methara fela mohlang o tlisang hose pipe of the water of shwa yes ke re ntate one your mistake number one o tshwantse be le gore o itse baby ke tla checka driving school so that o gotle gore baby ke thotse driving school o ka yang ho yona two if you are afford o mo patala learners kapa license kapa learners e patala ko ena baby ko pataletse learners ne so that ha ka ba le driving learners a tsebe ho bona o bapetse role achievement ya hae ya learners ha tlo gona o itlisa ho yena o tlameile o raitlise o monna wa hae gore ke thutswe ke monna ka o ile a lo batla driving school la bua le bagotsi mae monna ka o ile a tsamaya lo batla driving school a ba mpatala wa tswa ke na le license ya bobedi a kry koloi tlo ithekela sheba wena o qoqa le yena ka tlombe mo rata koloi e jwang wa tse ke rata a ska lo e batla le mong tsamaya o lo batla koloi eno le o tsotse ba ra so tla reka o e batle lona man batla koloi o gutle o re ke tswa gratching se bile ke communicate le maburbane ene se ke ba jwetse o tlatla ile nnete o hloetse jwang communicate le maburbano if gona discuss ditaba tsa di deposit gona bua ka tsona gore ke tlo romela mosadi wa ka tlatla mona guys ke o pale mfe deposit I mean not deposit discount o dintho tsena di discount di etswe kwena discount e batlwe kwena grant le koloi identify we kwena le ha ka ba yena o itse o batla eng Mercedes Benz mo thuse e be wena reng ke bone koloi eno gratching se bile ke tswa teng ke tswa o discuss price ke tse ba o thelele deposit I mean ba o thelele ba o fedisa when mosadi o a qeta o thola koloi yo number 1 kelelong ya hae wa tseba hore monna ka ke yena ile ngai batla wa tseba yena na le kelelo hore ke batla Mercedes Benz borona sa tsebotla o thola kae until wena as a husband o ya Okay. now ntho re shapang gore ha hona mo re hlaelang di achievement tsa di partner tsa rona ho kotsi hore ibe ha hona mo hlaelang teng as a partner ya hae di achievement tsa hae ho kotsi achievement ke o kana the o soka bashimane bana ba se ba qhazile ba o shibile ka moroka mona sa mo bilang fatshe bana ba ka ba se ba itsetse fire sata luna le a bona ntho e ke bone ba ntse tjena fela hana ne ke le kae kae
ntate wa teng o nyetse mosadi, and then o nyetse mosadi enwa ntate wa teng ke bontate bana ba hodileng jwala ka nna a tla shapa ka potsanyana shapa potsanyana bana bontate ba hodileng ba ya dipotsanyaneng lona a so le thatanyana menyetla o entse fela o tswe le dinku a di rekwa di bula mo be ke le hopotse lona mala nna ke le qoqela lona ke ma tsebang dinku ya tsebang dinku tlokwana tate kwena tlokwana tate tlokwana ha o reka nku le di sheba kae ka hanong ntate ka hanong le sheba meno reng o re na ke tse jonko gore ke tse tsofetseng ha ile tsofetseng a slater don le inga o nka ye jonko ntate lona le be dinku tse tsofetseng seo ke se rata John o aware le dinku di a shebwa se fapana nku e shebwa ka hanong e shebwa meno then ba tla bolela re nku ena se tsofetseng and nku tse tsofetseng a se ngata di rekwang that is why most ya batho ba specializang ka dinku le ka dikgomo ba di rekisa di santse di le marketeng le ne le qhosha very soon le tla be le dinku tse thata tloka ka re lona so ntateno o reka o nyala this late ke nku ena e jonko o monyetse so ke bitsa the lady ke re yana tlokwana ke re yana monna wa hao o na le di business and o na le di plus o kile ya plasing ya a re no ke re butle pele ha o so e plasing ya monna wa a re nkile ka ya hane kile le yena ke re osi ska ba yetsa ntho ke re na le o tseba o driver o tseba plus ya monna hao e kae make your partner to feel your presence ke le tlwele ne make your partner to feel your presence ke re jwang ke re now dintho tse ding e ba part ya tsona ya diplasing tsa metsae dintho tse ding tsa batho ba sebetsang diplasing e be wena dealanang le tsona o na le driver's license o na le eng some of the things e be wena mo tlisetsang report gore ke bone nku e itseng eng ke bone ha o fihla mono botsa badisa o bua le badisa gore mane ntho e tseleitseng e ntse e tsala jwang then you become a part ya bophelo ba ntatena by doing that o ba karolo ya eng ya bophelo ba ntatena ke re a o soka ke kopa make sure that o nka vena you go ya diplasing number 2 every department mona tseba gore o etsalang ka yona tseba batho bana ka o fela departmenteng company yena tseba gore mane officing yana o etsalang mane o etsalang and then ha o qetile be part ya everything and take control so that monna eno a utlwa gore ne ke le mong but no se ke na le mosadi because one of the thing ke gore o be teng bophelong ba motho mare motho ba sa utlwa gore o teng o tsa ke le jetse nnete ne ha le bona ke sa tsamaya ka speed ke tshwere ke motshetsi bina hle
The same way le di-company tsa lona. Le di-company the same. O na le ntatana kena kereke mona no ke Fezile. Ke Fezile ne? Ona kena kereke mona. Fezile o na le Starborn. O tshwana le ntate mo teng stratong sena. When company kapa boss ya hao aka ba mohaung wa hao, you must use that as an opportunity. Once company kapa boss aka ba mohaung wa hao, e sebedise as a great opportunity. Lona le tsebintho. It's just that lona ha company kapa boss hao a le mohaung wa hao, e se le ntho brekang ka yona. Nna ba tseba ba kgone etsa next ke disiko. Le excited ke ntho eno aba kwa se konza next bile nna ha nna bila ke ka tsama ntho di ka fela ka ntho di ka sta ka mo. Hey hona le batho ba ntate modimo ona a re etse mohlala ka morena ya neng a neng a butse ka mora
Nebukadnezar morena wa Babylon a krela hopola ne le Nebukadnezar ke a le qoqela hle ba tsona kre re tlo tsamaya hona tswela a ke tlo rera ke le reretse radio now ka tsatsi le leng morena ya hlahlammeng Nebukadnezar o na sa tsebe ka bo Daniel o na sa tsebe hore hona le bo Daniel lefatsheng le bana ba tswa ke Nebukadnezar Shabanda te modimo yetseng o create la bo Daniel an opportunity hore ba tsebahale ka ra Babylon morena yona o dutse ka ra ntlo ya hae o nwa di wine wa nwa ha ba sheba le boteng bo bona o ngotse mene tekele that man becomes so much frustrated as understanding menwana ena mongolo ona hore o bolela eng o ngotse mene tekele but let me tell you something God was behind that. It was the plan ya Ntate Modimo. Why? Because Ntate Modimo na batla hlaisa Daniel ho motho ena le bohlokwa ba Daniel so that this king a qale le recognize le respect Daniel. La utla masala. This man o bona ngotse mene tekele aba frustrated aba miserable aba miserable and then highly miserable mosadi a sebetsang ka tlung ka bona o tla o morena re wa o ferekana re ke bona mongolo mona ke understand o tla mosadi yona hore o re tlo go jetsa hona le monna ka ra mosena yeo ntatao a neng a mo sebedisa ho interpreta ditoro that meant the king o re mpitsetse monna yeo that's when Daniel Asha o tlile as a problem solver nkile ka le ruta ka yona Daniel came as a problem solver and but at the same time that was the plan ya Ntate Modimo hore monna eno a ka qalelle ho respecta Daniel a ka qalelle ho respecta Daniel ke a hla Daniel ba kopa ra ke tla interpreta ntena but mphe matsatsi. That's when Daniel a ileng a tsamaya lo rapela a batla interpretation ya toro eo then a qetile ke a gotla a fihla interpretator but shaba ntho ena e etsang it was the God's plan hore ho be le situation sena now Daniel situation sena se etsa hore a breke a igogomose because of morena a le mohaung wa hae a di utlwa kai hona le ntate yana le business o lata mosadi eno a Gauteng o ratlo manager habalwane last time ha ke fihla mo monga company a utlwane le manager ba buisana le manager ra ha ibuisane le mga company luna ntse di etsa di femeng tsa magoa wa tsare le ba modimo le sele sina dipele tsa le nonyane entso hai so ke a fihla hona le problem e serious boss o kwatile ha batlo bua le manager ke a ho manager ke re manager o ibile ka tsatsi le leng boss amfone le mona a kokopa go tlo bua na ke se ke tenile go tlo bua le tlo le se bothata bo teng mona yang ha ke fihla ke re ke a ba attend boss re no bitsa manager le tle ka ofela le nna ke atla jole ke ba mametse boss ya complain or no hona le ntho e so e salang manager wa araba o exchange mantswe ke re ho e tshwareng he ke re manager a tlokwa ke re wena what's o kae mo are and understand or ke re tloko jetse you are here to serve this man but I cannot allow this man hore a etse diphoso ke le teng ke re mamela wa mo sheba if phoso ba tla ngwe yetsa a e lwanela ha e hloke hore le tabanye ha yetse allow this person to make a mistake
e ska fihla tabeng ya hore e le qabanye. Don't protect the mistake hore le qeteletse o qabane le monga company. Aleu ore no monga company ha tsebe nix industrial ena ha tsebe monga company o tlotsa di mistake ke re when this person I lwanela ntwena if ke re ntlwelle ba mjalefa ke shapanye sejana sena le ha o mpona hore now mosebetsi wa hao is to advise me hore novi sejana sena o shapanya fatshe se tlo qhala letswa se tlo etsa eng but ha iske ya re lwantsha if so bona hore nna ke re ntlwelle ke shapanye sejana sena ntwelle ke re ho yana a re jwale molemo wa ka ke re ke wona mo molemo o tlo hlaha mo a re jwang hai ke re bona if this person a batla etsa ntho o mo advise it then ha e qeta o faila o tla ba forced to khutlela ho wena to take your advice and mohlanga kang advice ya ke yona tla qala ho value boteng ba hao. Allow this person to make a mistake, especially if you company. Number two, you are here to save this person. And if this person are if I emphasize I we're not mufanika ka advice if you don't. No good. Keroyana ke kopa lu say this thing. A qetile ke re ho yana. 2, it's not right to wena le mga company be le sa buisana. Ka re tlo go jwetsa. Once le sa buisana o tlo qalella ho ba le batho bao a batlang ho rila ya ho bona. And ha ka mothola motaka rila yang ho yena. Utswile ho wena no monga company o nang jwetsa re sheba ke kopa re kopane a re a ke sa batla next ho sona le di plan tse ke di entseng tsa 1 2 3 mara ke batla di discuss le wena a sa batla di discuss le yane. The problem ya batho when you advise ikaba husband ya how ikaba your whoever if u bua le motho bohloko ba batho nthe shapang batho e one before u strike kapa u bua le motho etsang mo sebe tseba ka yena ithute yena ka speed ithute yena hore motho tsela buang ka yona ke motho a ka nka nkeletso ya ka kapa jwang wa mutwa mutasa tlong e nka keletso ya hao mutasa tlong ka keletso when o be ya 1 o be ya 2 ha le tlo qeta o be ya 2 be ya 3 so o sontso bona hore mara ha yena re tlo qetela it's like when o be e ya monyane yana ba be ya moholo kapa wena o be e ya moholo yana ba be le tshentshana ka di capital letter mara ntho ke ntho e one ha o be e ya 1 le yana o be ya monyane so you ithuta motho ka speed before ya hola hore mara o ke shebere motho ke motho jwa ka tsa tsileleng ke nkile ka le qoqela ke kena spa pela mo ke dulang teng ene ke batla ke na ka bottle store gro na le shop na le bottle store a bottle store na le di drink ke bona se le hlaphohela ke batla ho kena hona ka bottle store ke batla drink tsena tse batang because ka mana hore ke drink so ha ke batla drink e tatileng ke batla lo sebedisa ke reka ka bottle store mane mo ke dula ya ke re ho tsa lona le se la kena mo le sego wena o ke la kena bottle store hona le lo salang so ha ke re ke ntatena a tsama ka pelaka o na qeta o ndumedisa so o tsama ka pelaka ene ke mona na re kena bottle store ke bona sa feta ke re ntate tlo kontlona ke re ke bona no kena mona wa tse ntate ke re ke ena ntate ke le matila bottle store ba tseba ke le matila shop di ba pele ke le matila shop ke le matila bottle store so
ntate no wa kena o reka ntho ntho jwala ba hae so o nthola ke qoqa le mo so yena wa tsamai ho ema yena ya tsang ka botlo store a ba fihla mpotsa ka metino yaka ntate no ntho tsontso go lokisa ona ntho sa lokang ka wena itse ke re ke mo explainela ha ke re ke mo explainela a thatholoha ha ke re ke explaina o ntsa bua a tsa ke etsa ka bona re to qeta ka ke re ya ntho e buang a re ntho e etsa ga ina ke le ke re ya no kona ke elellwang wa tse mang nna ke ke re what's working hey ntate kona ke elellwang a re no ntate ina ke elellwa you can imagine that ntho e etsa haina I bontsha the way is na kelello le na ke na kelello ke itlontlola ke re ya ntate ke re no ntate wa tsa ntate ntse ke se awe ka pelo ntse ke re fotseke why? One, because the problem, that is why next one in the battle. That gets argument. I don't argue. I get Jewy, because when Rikala Ribua, Kiputaka, we tutor when or Muton Seribana, Otohon Kutana, that is number one. It's like when you argue the Mutia good argument, you are not going to win. It's when you argue limutia good argument, you are not going to win. Certainly you're going to be miserable. When you argue limuto ya good argument there. It's like now when you advise somebody, yasin good, yasa battling unkadi advice, you're just wasting your time. And that is why because you don't study your husband. You don't study your wife. You don't study your parents. And therefore, for saving you don't even bother yourself. Low advice is just a waste of time. I saw this person as someone advice. And I jump hotel, but because I've realized when you advise somebody, you're ready to take any advice, you are just wasting your time. It's like when you are arguing, the material good argument. I don't want to have support and twenty. When you actually a good argument, you're just wasting your time. Two, when you try to explain to somebody else a one guy explanation, you're just wasting your time. That is why Nakisina Matat. Nangatwa when I kill show fellow, Kinkile Kilis or Marbegilisho, Kidumeti fellow because I got to because a kubone halora to mamela, so you do melan. You do melamna to you, Kibeku fellow to Pelikisa making that day. A powerful Tumpilanyo, Kira Uganda Ganda man, Fotek, Libuganda Ganda Bone Baha. That is why you go on that is why let's have Robalam Baba I said, as well as Munao. We get as well as fellow said, in the Nali table. Errol Sheba give for Selbona Hudin like until the Shabbat Festiri. Halia Robala and Tele, what I give my mellow and what I give my mellow. I little clothes and get you my belly, like no my belly, I do fork, I do fork. Come for a clock on the you be a clock robber, give for. I there's a difference, Mushimaniona today, ne? C'est ce prix. Maruna les differences so ça. Quoi? Cover me
botse support-a monna wa kere tsuba monna wa good ka o bua wena man a tswa monna wa good ka o bua wena support-e monna wa hao man le tlile o na hlanya moshimane ka sehloho ka la bokae Ka Laboraro didi. ka la bokae Laboraro. e mo sapile nyao pentate tshwana tsa maje e bila o tshwana le ntate ya hantsa tawa wena tsa maje kelola e lahlile Ke nnete didi. ka mo rapella Wa marapella la bone ba diphetogelo ba ba nkile teng. kelelo ya hae Ya didi. wa hopola ka rapela le mme wa hae hantle Sentle ya didi. biological Ya. le tsamaya sa Ya didi. le tsamaya le mme wa Wa ngwana ngwana e didi. bile wena le mosadi wena Ya ai didi. wena a wena se ka ba thabela ntho tse tjena o se be tempe wena o ka tloha wa hlale e mong mme wa ka mo rapella mme wa ngwana mme wa ngwana a manifest A gore manifest. ba nkile kelello Ba ebile ko le gageng kwana ile teng. Ka kereke ya gage. na wa tapela La bone a ke re ne re Laboraro la bone ga ba diphetogo Vrydag a nna sentle o tšhintšhile Saterdag. That's when re ile ra decide gore ha re monate a tle kerekeng gae papa ga molata. ka la bohlano na le right ka la bone Sentle. La bone ona a le Vrydag ona le sentle la re bua mo founung a le sentle. No ha o bua le ene o ikela kwa. Hinzimbelezi Lisa ga ikelo la hape Lisa ga ikelo la Lisa ga ikelo la Ba ba rapeletse ka kersetšo. ba mo etsa Ba ma rapeletse ka kersetšo. ba mo rapelletse ka kersenjo ba mo rapelletse ka kersenjo ba entse kersenjo Gore kelelo ya gage ne le fifi. A ke re ga re se ile pelo ya gage. Le kelelo le nkile kelelo ya hape e mo genela le fifi leo le dira gore a se ka bua lo tse di right. le tloseng ka sebetse le tloseng le bakae 6 le 6 ke gona mo go mama gage le seng le sego. ke a tseba Ee. ga le o le sego le mo mama mosadi wa moshimane mo lekoleng kelelo ya gage ke ya 21 years re ne re dirile 5 years. Ga leboga
Boitumelo Matsosa. Mama go mo moshong o itseng le sego o itseng mo gwena. O fekelela. E boetse. Le busitse. Tswang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu. Ke cancela everything. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Go tlisa nkelo la. Mo fe nkelo la. Le mo file. Le a tsamaya ka tsamaya. Mo lekole. Kubai. 1, 2, 3, 4, 5. O le ready. Modimo ka ke rapela ke restore hape. Ba vulele ba vulele is come. Oh ba vulele ba vulele ba bonise impitagalo Yesu ba vulele ba bonise impitagalo Yesu ba If unengxaki yolibala amaphupho akho, tata umfundisi athi uphakamise izandla. Kuyadilwa. Walibala. Lona walibala ndathi wena. Walibala. Walibala. Motswara ndate. Asara. Motswara. Moisepe. Toro tsa hae. Toro tsa hae. Ke kopa toro tsa hae. Ke batla toro tsa hae. Le re khutlisa. Ke batla toro tsa hae. 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 Ke batla toro. Ai lona ke batla toro tsa hae. Ke batla toro tsa hae. Ke di batla ne? Ke di batla. Toro tsa hae. Toro tsa hae. Toro tsa hae. Ba isemane ke a. Toro tsa hae. Toro tsa hae. Toro tsa hae. Ai lona. Toro tsa hae. Toro tsa hae. Ke batla toro tsa hae. Le tlo mo fa tsona ne? Le tlo mo ne? Le di seka. Toro tsa hae. Toro tsa hae. Hai tina no Jesu wa msavume.
akhona moruti nna ke di lebala a ke di lebala ito Wadilibatsa ka bong. Toro tsa le mlibatsa. Le mlibatsa. Mike. Ha? Ge buile le wena Le bina le na la re. la boraro Toro tsa hae. Le mofatsona. Le mofatsona. La mlibatsa ne. La mlibatsa. A go tle le re. 1 Toro tsa hae. 1 Toro tsa hae. 1 2 3. No, lebala. Wena o tshwana lo lebala. You can't. Batho ba ka lebala kaofela. Batho ba ka lebala kaofela, not well. Look at the pin. Look at the pin. Well, liver. Don't le hula hula bana makhlong. Ka nnete no ka tsena ke tsaka tsa hore nka nna ka thosa ke nyolo sa kana ka. Wa le liver. Toro tsa hao. Wa tshwana lo liver. Le a tsamaya. Le nka toro tsa hae. Le nka toro tsa hae jwang. Mosepe. Ke batla toro tsa hae. Le tlo mo fa 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 toro tsa hae. A ke ba pale. Le tlo mo fa toro tsa hae. Le tlo mo fa toro tsa hae. Bua le nna. Le tlo mo fa. Le tlo mo fa toro tsa hae. Le tlo mo fa ne. A go tle le reng. Le tlo mo fa ne. Mosepe. Toro. Le tlo mo fa toro tsa hae. Le khotisa toro tsa hae. Mosepe. Toro tsa hae. Le di ka toro tsa hae. a ke re ntho e nngwe le nngwe a e le goreng ke nnete ba nnete re etsa re ska ba gopola nix Ditoro. Ditoro. Di dinkile na. Ba isepe mama ke tsele a tumela otherwise ke a tloana. Toro tsa ile re khutlisa kre. Le re khutlisa ne. Isepe. Le mametsi ka fela radio ngakre. Ke le tsetsa ka metsi. Tlonkwana. Amaphupho wa me. Toro tsa ile di sa kae. Le tlo bua le nakre. Le tlo bua le. Le tlo mo fa toro tsa hae. Le tlo mo fa. Aha, ke a tseba le tlo mo fa nna. Le tlo mo fa toro tsa hae. Le tlo mo fa kre. Le tlo mo fa toro tsa hae. A kutlwe le reng. Le tlo mo fa tsona. Le a dinka. Le a dinka. Mise kwana. Le nka toro tsa hae. Le a dinka. Le a dinka. Okay. Le a dinka toro tsa hae. Le a dinka toro tsa hae. Le a dinka kwetile ka ntate. Le tlisa pele. Ke tlo rapella le banang. Ona le ditoro. Ona le dipono. Ona le ditoro. Ho ba le dipono. Ditoro like ke tshela kre ke buile radio ka o fana le mametsa kre a o hloka le re ke e deep ka o fana le mabeng ditoro
ke hlalosetsa ka re batho motho etswa ke dintho tse itreng bana ka maike a tebo kona mathata o ka tshwereng tebo ka ra kereke a re batho ba tla bang ke dintho tsa rona tsa kereke. Amen. Motho etswa ke ntho tse tharo Umuntu wenza zizinto ezintathu. mmele A body, kelello a mind, le moya. and the soul. Now that is why Kungoko ke, ha ba lo ba le lawyer when witches bewitch you, in your mind engqondweni o yakho, tla bona le ntho e reng ke ha November. you will have something that is saying that go to November. That thing is in your mind. Loo nto isengqondweni yakho. La nkutlwa masona Niyandiva, saints. o botla kereke And therefore you will come to church. o bo makala ha ke o rapella ko deliver ba lo ha o qeta o kena mmeleng wa bore mara ke tsebe ke tlile jwang mo. After Dr. November has prayed for you and you have entered your body now, that's when you'll come to realization that you do not know why you came here. Ha ke re la e bona hlola e etsana motho a re na ke tsebe ke fihlile jwang mo And a person will therefore say, I don't know how come I came here. but o tlile. But you came. Now here is the thing Nansi into ke. kelello The mind, ba lo ya ha ba inka. witches they did not steal. That is why kelello o e jwetse gore o tle kerekeng. That is why your mind told you that come to church. Nako nngwe thola gore ba nkile soul mara ba nka kelello. Sometimes you will find that they stole your soul, but your mind is still there with you. O tla makala gore ha re o rapela motho ba re ha ke tsebe ke fihlile jwang because soul was in nkuwe mara kelello ha ya nkuwa. You will be astonished that you do not know why you come here, but the soul was stolen from you, but the mind was still there with you. Ane ke kelello e o tliseng kerekeng. And it's the mind that brought you to church. Ya va ka ntse di tella. As it clear saying, Now mind, ba lo ba operate jwalo. witches operate in that manner. Ba bang ba operate ka kelello fela. Some they operate only with the Ba mind. ka se nke soul ya hao. They cannot take your soul. Mara they will take your mind. Kodwa bazawuthatha ingqondo yakho. Now why banka kelello? Why they are taking your mind? The soul The soul, e a tsamaya it goes. e lo bontsha dintho bosiu ha o robetse. It's going to show you things when you are somnolent at Ha o night. qeta o di bona. But when you have seen them, Kelello the mind, soul fihla e jwetsa kelello gore o bo ke bone 1 2 3. the soul will tell the mind that this is what I've saw. Now your mind Ingqondo e tshwantse yakho. di hopole ntho tsena tse bonweng ke soul ya hao. It's supposed to recall these things that your soul Now why witnessed. ba lo ba attack a soul I mean Why? mind Why the witches are attacking the mind? because ba tseba Because they do ke know kelello ya hao it's your e mind tshwantseng e sebetse together le soul. that's supposed to gather with the soul. Soul ya bona The soul is able to see kelello the mind. soul e fihla e jwetsa kelello gore e bone eng. The soul will therefore report to the mind that this is what I've But seen. when the soul e tlisa dintho tsena kelellong maleshwana When the soul is bringing these things onto your e mind, di tlisa as a dream. is vesa njengephupho. Now wa di lora You dream of but these hantle things. ntle soul le kelello di ntse di sebetsa together. Ke But bona ya teng. eneneni, the soul and the mind, they are working together. Now when o lebala dintho When you forget ba lo things, ba etsa ka bomo witches are doing that so that o ska ba purpose, bona plane tsa bona. so that you are unable to see Okay. their plans. Before ba o lebatsa gore o ska ba hopola ntho e boneng ke soul ya hao. They make you to not remember what your soul has witnessed. Entoro And a dream, e bohlokwa. it's crucial. And ba lo ha ba bona gore ba sa kgona ho stopa ditoro tsa hao. And witches, when they are able to see that they cannot create any barrier Ba to di your dreams, lobokanya. they make them to O be lo like, re ntho e sa etseng sense. you will be confused of your dream. You will find that you are dreaming something that is senseless. Now toro In a dream,
o kgona ho bona dintho tse batho ba di etsang You are able to see things that people are inflicting on you le tse ba di planang, and things that they are o planning. kgona ho bona le bophelo ba hore bo ya kae. And you can even see the rendition of your life. Ntse le le teng. Eno e emeng pele hae mistress ebile ena o kotsi. O na le di-virgin. Ha ona tsona? Nna le tsona Di kae? ka tlhaka-tlhakana mo tlhogong. Wa tlhaka-tlhakanya mo tlhogong. O tlhaka-tlhakanya jwang? Ke tla be ke tsoga ke itse gore ke lorile mare be ke sa understand haina way e yang ko yona. Ba kgona ho di lobokanya. Ene ke a bona gore go tlhaka-tlhakane. And bo sa kgone ho interpreta toro ya hao. Ntate. Kwala mahlo, bea matsoho mahlong. E re moloi e mong le mong Moloi e mong le e a mong nkileng toro tsa ka a nkileng ditoro le tsa ka dipono tsa le dipono tsa ka. ke a di hloka jwale Ke a di hloka jwale ka lebitso la Jesu. ka lebitso la Jesu. Di kgutliseng. Le tlo mo fa tsona ne? Se ka la ntshokodisa. Le tlo mo fa tsona. Le tlo mo fa tsona. A go tle le re. A go tle le re stula. Wa le bonela. Wa le bonela. Gona lo bona ga ba etsa batho ba ko bampe. Now, here's the problem of virgins. Nansi ke inkinga ngemibono. Most of the time, Ubuningi batho ba nang bexesha le di-virgin, abantu abanemibono, iba batho ba nang- iba di-target. they become the target of the Baloi sorcerers. ba batla ba etsa dingaka. Witches want to turn them to become traditional healers. Le ene ene ba mo kentse difaya. They have inserted beads. And aba qetile ba lobokanya bophelo ba hae so that ba mo drivela bo. E lona le tsebe ntho tsena di operate jwang ntshebeng. Baloi ba operate so. Witches operate in this When you way. have a gift, How nalimpo, ba enka. they take it, If ba sa, especially at the virgins. especially a gift of visions. Why baloi ba nka dipono? Batho ba nang le dipono. Why witches are after people that have visions? Ba batla hore ba tlisa di-experte ka bongakeng. They bring experts in traditional healing side. Most ya batho ba nang le dipono kaofela ba- Most- boholo ba bona ke dingaka. Most of people that have Why? visions are traditional healers. Because ba batla ho hodisa kingdom Because the witches want to expand their ya kingdom dingaka. of traditional healers. Le ntse le le teng, le ntse le le fao. Now, Manje, that is why kungo. ho na le dingaka tse tla o jwetsang an accurate thing. A o bolelle nnete. There are traditional healers that are able to tell you the true thing that is occurring A o into your jwetse lives. nnete. Akuxelele Because nyani. o na le gift eo. Because he or she has that gift. Ba mo nkile ba mo etsa ngaka. They have brought him in this kingdom to turn him into Are we still becoming a Le sango. le teng bazalwane. Are you still Now, here? ha ba qetile, After now, if ba sa kgone if they are ho unable nka gift ya hao to take away your ya gift ya ditoro of kapa ya dreams, di-virgin, of visions, ba lobokanya bophelo ba hao, they confuse your life. ba fase tjhelete tsa hao, They bind ba your fase money, business sa hao, bind your ba o businesses, kenye di-accidenteng. put you in O be le accidents, dintho tse ngata tse etsahalang. and there will be things that are Ha better ba that are qetile, occurring. ba romela somebody And therefore, after they will send omunye ya umuntu fihlang a prophesy what is happening in your life. that will be Exactly. able to prophesy into ncamashenze Ha ba empilweni qetile ba o yakho. jwetsa ba re ya kae ka ngakeng e itseng. And they will tell you a specialist Then sangoma. ho tla bo thwe wena o na le moya wa bongaka. And that sangoma will tell you that you have a spirit of One becoming a ba hlolehile ho sangoma. nka dipono tsa hao. They were unable to take your Now dreams. ntho e ba tlo e etsang ke ho e etsa ngaka. Now they are going to turn you to become a sangoma. Why? Why? Because baloi ba hodisa kingdom ya dingaka bazalwane. Because witches are expanding the kingdom of
traditional Now healers. that is why Kungoko. most of batho ba na le di-virgins Most of people that have ba na visions, le dipono. e E ba di-victim. they become victims. Why? Kunga. Because ba loyi Because ga ba witches, batle le ho bonelwa dintho tse ba di etsang ene ba tseba batho ba kgonang ho di bona ke batho ba nang le di-virgin qetile. abafuna ubonelwa izinto abazenzayo bayayazi abantu abakwaziyo ukubabonela ngabantu abanayo imibono. Tlo nke di thusa. Let me Ke aid. yena ena ba motlamme This one they have bound tu ba her, lobokanya bophelo ba hae. and they are confusing her mind. Ba mo kentse difaha. They have inserted beads in the wrist. Le ba kae? Le ba kae? Le ba kae? Le ba ngata? Re dingaka, Le dingaka? re dingaka. Tsa ho kae? Akere ko ga bone kwa go na le dingaka ene ke rona re ba duba yaanong o tle ba ya ba bona Ya ba bona. O na le di-virgin yena. o bile la sa robala Eh? la sa robala a dutsiela go kgona gore bona Virgin ke yona eo. That's the true explanation of what a vision is. Virgin o kgona ho bona la o se sa robala. You are able to see even though you are not somnolent. So le mo kentse difaha. re batla go mo fasa Eh. ka tsona a ke re batla go mo latlhisa direction Le di kentse kae? ge mo tsentse tsone mo maotong Le kae? le mo matsogong le mo Le se le mo kentse difaha. ge mo tsentse le mo Eh. ne re batla gore a fapoge A ye kae? ga ye ko re batlang Di kgaoleng ya le molokolle. Kelelo e le itse kae? re tshwerela yana Virgin tsa e le ditse kae? re di tshwere Mo feng tsona? Ho ba sa tsebeng ha se yena a buang empa ke baloi ba ka hare ba mo loileng ke bona ba ntse ba bua. Mo feng? ga mone ke leitlho la ko ga bone go le ka bona mare Ka ke le sebele. Let me whisper to you. Problem Inking ya batho ba nang le dipono. about people that have visions Ke bua haholo. is to utterly speak a lot. Every time wena ntho e bonang o e jwetsa batho. Each and every time what you see or the vision that you heard, you are telling it to the third party. And batho ba nang le dipono And people that have ba ya visions, sireletswa. Ba ya sireletswa. they are protected. Fela ke ra ke bua le bona. I normally say to them when I speak to them, Ke re I say, mmeleng mo here in the body, ntho e coveruweng what is covered, e etsetsweng protection that made a protection for, ke leihlo. it is the eye. Leihlo An eye le na le nama e has this meat e dutseng ho le protector fela. that is situated there to protect Everything it. e tlang leihlong. Everything that approaches Ho the na le eye, nama e protectang leihlo. there is a meat that is protecting the eye. Batho ba nang le di-virgin People that have ba visions, protectwa. they are protected. A o hambe uxelela abantu bonke You don't just tell everybody hore o boneng. what you have visioned. Ya ho qetela. The last one, Ha se mang le mang is not everybody yo mo sharalang toro tsa hao. that you share your dreams to. Because Goku, ho na le batho ba sa tsebeng hore ba bone. there are people that did not know that you have seen them. Mare ba tlo tseba mohlang wena o buang hore o bone eng. But bazawukwazi when you have told them what is it that you have seen. Hayi.
and mohlang ba tsebang hore o kgona ho bona, And the time they know that you are able to see you're them. going to be a target. No mbolele ma ka matho. O kile ntse tsona na le dipono. Wa tswa hore na le dipono. Ntate moruti mme wa ka a gane ke le monyane ne ke dula ke tsoa ke ka ntho e leng fore e etsaetse be ke mmolella yona ke ne ke le siko mara O khading kile ya ntse tsona na le dipono. ha ntate moruti Dr. November just delivered a prophecy now. Ba di nkile. no ka di lebala tse ding mare no se ke lora e sale ntse ke tla ke re ke Wow. Ha ke mo tsebe ke mama rona le ragalo ya o ya di nkile. Wa lora, but that is not enough. O tshwantse bona le di vision, not dreams. Le mo etse diteng se go se ska. Eh? Hone jwa wa tena ne ke sa batle a tle kerekeng vandag hobane ke bone ntho o tlang ka yona Leta, ke bone ntho o tlang ka yona o e bone. O isa ka pono tsa hae. maya ke gone dula re breakela re bla yo ngwana ka bona dintho tsena bona O enya hae we. hai a nke o ntse bua nke ke o batla eng gape o ntenne yo Magadi wa hae o nkile pono tsa hae. O di itse kae? ke ngotse lebitso la hae Eh. ka le kenya ka botlolong ya mayonnaise sale Eh. ke le chipele Avumile. Udini. Humile. Hey. Udini. Avumile. Udini. Humile. Ay. Avumile. Hey. Udini. Humile. Na mothakare moruti na ntho e ke boneng ke a mo mamela. When somebody approaches Dr. November telling him of the vision that he or she had, Dr. November will place an ear to listen. Ke hana la se ke tatile ke sena nako mothaka ntate moruti go bua le one hona le ntho ke bontshitswe ntho tse ke a mamela. Though Dr. November can be in the hurry, Because- he will lend an ear. Because ke runa pholoso ba di underestimate batho ba nang le di-vision. Because it's only us in charismatic churches that we undermine visions. Bo pastor ba Abafundisi pholoso of ba charismatic eme mona ka churches, dieta tse rega. O na le baruti ba senang di-vision, ba senang le dipono, ba senang le moya wa prophecy. Ba tla ba mmona ka dieta tsa motsu tsa ntho tsa dieta. Ha ba qetile ba neglecta batho ba nang le dipono. Breakthrough ya kereke Victorious ne ke jotse ke ngwana ka mokhukhung a ba mphomotseng ba ntse ba hopola. Breakthrough ya kereke ya Victorious e ne bone ke ngwana monyane ke mo deliver. Itsa tota mo deliver ba wela fatshe ngwanana a ba bona breakthrough a ba re jotsa re bone eng le eng. That why a re a utlwa swaka. Lo re kereke e tlo ba jwang Le ho hore tlo etsahala eng before deliverance o e etsa ka tsela ena a hlalosa hore ho tlo etsahala eng ho tlo tla batho ba tloang kae le kae ba tla ka ra tshebeletso. Ya bona ke ngwana a moputswa mama a moputswa o ka re ngwana a sa mo lona le dula le ba profeta ka matlong a lona
ngwana re mama ke bone eng hai wena go wena ka ntho tse tsa o tsa mo mabona he lona hey samo sheba batho ba no Z6 ba nang le dipona ba nkwe jwang Petri ya uswaka ona yona bea kopi mo Z6 batho bana ba nang le dipono ba tshwere ka trade ba nkwa very serious bile ba bitswa mabone ke mabone e ba bitswa mabone ke kerekeng tsa pholoso fela tsena ha o ya kerekeng tsa bo Roma ba ntse ba batloela ba ebungakeng batho ba ntse ba thwasa o bo fura batho ba thwasa bo church bo kae ba thwasa le Z6 ba ntse ba thwasa because these people they don't know the gift ya vision or operate jwang le dikereke le tsa pholoso bo pastor ba eme ka di sharp nose ka dieta tsa ntse nang le tauhlong se se kgobedu ka marugo a masesanyane ka rotlo tshela metsing Satan fumana le monoto mosesane na le batho mon ba ka reng le ha se ke tatile ha ka ntate moruti kopa o bolela something ke ema lona le na le bona le na le bana ba operatang leveleng yeno mara le ba nke le hlong ngwana bona ba lo ba re ragadi wa hae a ronkile virgin tsa ngwana re kwaletse ka kolokoting botlolong ya mayonnaise di la te ragadi re di hloka tsatsina a ke batlo ntsenyetsa nako la ta di virgin tsa ngwana a o se mo se di kaisa a tlo ntsenyetsa nako wa di lata ka spit o fetsa Dintse ka botlolo ka speed lingile vandaag. Ba go ba lekile vandag. ke ba lekile mofeng tswa tsamaya 1 2 3 4 kuba o bona wa tswa kae one ke motho mo tsama ka pa family Ka mo tseba ntate moruti. ke family ka pa ke motho mo tsama Ke family. ya le tlo mo fa dipono tsa ne le tlo mo fa ne a go tlwe le reng bula mlo le tlo mo fa bula modimo e ya eng le ditse kae Kolo hae. le bile kae le hae le bile le hae dipono tsa hae o na le dipono le di bile kae Le hae. ke na go ka le di bile le hae From another 17. wetsa From almost 17 years. from ale 17 years la nka pono tsa hae la di isa kwa kelelo ya hae Ke motho a nang le brilliant haholo sekolong. ke motho a nang le brilliant sekolong mme e itse kae kelelo ya hae After a got a matric, a batla ho etsa law. la etsa Ana batla ho etsa law. o na batla etsa law and then A nka we maha la nka
Ga nka di tsotlhe tsa hae eng tsa hae le bohlale. le bohlale la di isa kae O di beile mare. di beile mahaeng le eng ya hae a na taba di lateng la di lata ka speed mo fentswa le mo ka speed le mo file le le ba kae Go fa. le 4 le eng ya hae le eng ya hae Go family. Kubai. 1, 2, 3. Ausi, ubone wa toga. Ubone wa toga. Ubone wa toga yesa. Ba fa. Wa batse Ke ba tse. nga kene le ha. Da. Mo fi. Khalang di fa tse. Bolokole. Khalang di fa tse. Khaule. Iqedile. Le mo file dipono tsa hae. Ramone. Le mo nei Wa re bora Mario. wa le bora. Wa re bora yo. Kubai. 1, 2, 3, 4, 5. Modimaka antsa le fatshe mona ha qalelle ho bona. Le di kae? Eh, Abana la ba go qetwa mo gape. eh, La ba go qetwa mo gape la mo. ka Labraro. Eh, Go tlile jwalo. A lo ga ka go wa o tlo shwa ha ka go bala. eh, Atla. A tsamaya ke ga qetwa mo gape. eh. Bosiwa go bala hantle. Ne re molata ka ngwaneng a re hlola ka oli ene ha o ye rete. Ne le re le latang le monata ka ngwaneng. A re hlola ka oli Ne rete. le tsong ka ngwana hae. Re mo kentse nthonyana ka dihlong ka mo hatla le jwalo ngono. E ntshonyana tje. So le hlola ene se ka re la bolo. Ntse mo tshasa ka oli le bile le rege no ke O oli ka ngwana rete. hae. O teng ngwana hae mo. Ke mang bitso? Sunday school ya mohela. Ke mang? Amohela gagao. Ke batle ke re ke o atile. Amohelang khagana. So le mo entse amohelang. Ngwano o tlisitse kgotso go sa ala fitlha bophelo mo ngwaneno. Eh, O iketsa beterenyana yena. le ba kae? Jo ge bangata. Eh. Mmele wa bona no se le ka jwalo wa sa le mosantse. La borago o lo rile meso. E ka go tsamaya le mogotsi yana wa hae o thweng ke Mapula. Eh, Ba ya ha bona. Mapula ba re ha re kene ntlong yenana. Ke ntlo fela ha ba tloela batho ba mo ha ba kena kopana le nkgono ya motho tjena na. Ha sa tshware ka go tshwareile. ke toro. Nkgono yena ba fitla. O ntse a tshwara mona a tloela a tshwara mona. O yona sa batlo lo kena Mapula kena ha re kene ntlong yena. Ha ke se o polana tsa malema. Ha ba kena mo nkgono a ba qetile tsa ntshitse dinepe. Dinepe tsa ha bona kaofela. From firstborn ho fitlhella wa di last o la ferekana mo la bona o tswile le nthong ne re ra mo bolaya ne re ra mo bolaya Wena no bone dinepe tsa ha bona. Nkgono yeno ke mang eo? Ke mang nkgono eo? ke motho a sala le ka fara family Ana ntse a loya family. o tlo gala a lwantsha mmai mmai ya sala a lwantsha Bona mpono diphafolo jang. Ngwana no o lorile a bona nkgono. Ya nkileng dinepe tsa bona. mmai ya sala a lwantshwa mosebetsi wa shopo bana ba hae ba shwile so snake firstborn ba shwile a lwantshwa fela mosebetsi wa shopo ba mo diela letang mo second born ba mo likile ka magehlo jole yena ka go tsamaya mo ke yena mo thusitseng gore a se ka ba etsa a se ka ba shwa wa bogago re la tshellwa bagotsi ba re la etsa bagotsi ba motshelle galaseng ya biri ya mo qeta mo ke ene e qeta yena no jena monana satane wa tsebo yentse ne re batla saterata ha ntse le tshwere funeral go bohlapi engwe ka eo ge mo kgaola mothapo ha nka prayer block for satan a e rwala a e beya monana hona ka molahanong ka mo ya ba ga hlole a nka speaker ona se thathetse mo
o gobetse ka sona a se fasitse mo goba anointing oil e fedile a ntse a thusa ngwana a ba e qetella ha na ntse a eno ha ga kgona la bona mare product ya kerekeng ya sebetsa that is why ke le wanang a le sena yona ngwana hae ke yena ntshantse le ke ntseng dihlong la hae e ntsheng wa le bona le no ne le se le ya ho bola ne re batla le bole o le bone a motshasa ka oli eo bosiu o ne ntse a motshasa ka yena hoseng a motshasa ka yena bosiu before a yetsa a robala ngwana le tseo ka leihlo le tswale le hantle le sa hlotse le lekgobedu yo re mo lwantshitse ka yena le mmeleng ahle yo November mo fendi pono tsa hae jwale ntho e ntshwe re tlo intsha jwang jwale ka ne le keng mo fendi pono tsa hae mo fe ntse le mofa a good mo phamisa ntse le mofa le qetile mmele wa ile o isere go nkile hape letsa go nkile hape lo nkile hape lo isere wa e tshwantse be na lwanela family ya hae fela gobane lo isere mmele wa hae go nkile hle lo ibeile ka ga yo wa tseba gore ne re etseng kgatlhla pele kgatlhla pele le ntse ne re bopile motho popi ka yena bana ba bopile popi be ke mo jwetsa gore ba entse popi e tshwanang le molate lata mmele wa hae ka spit lat mo motho fa kopa re bulenya ka spit go Lizzy o bone batho ba ke batho ba dulang ko strateng sa mama ke mme wa ngaka le di-companion tsa hae maka motho sa mo bona hape sa mo bona ka sehloho o boleletse monna o na le dipono wena ha ke na le dipono wa ditse nna le kile la mpolella ke so bolela ha a ga so e buing that o rona le dipono ho nna ha ga so e bui ho wena mara wa tsona le tsona yena ke a tseba wa bona haholo ntse di le teng o sa bona sometimes no o so bona leruto tete moruta ke kgona re ne pahle tete moruta ke moprofeta mpa fela ke sa ithorisi lona ne ke re ke a ithorisa last time e feletse moyeng ne ke re ke a ithorisa mare ha ima thoriso ya nhlola jwale bohloko dintho tseo monna hao le tseo a planang ho di etsa o tlo di bona pele fela ke mona le ha go betse le nna ha kanana ntho itseng a ga bosibo ke a motsosta a banana ke rata ntwa ke re ntate wa tseba ke na le gore ntho jwale le ena a ba sa ka moramo a ba re ke a tseba a nahana fela te moruti gale ke tla nkano kelelo ya hae ha o so le mo bia bo ke re se ke ga di bula kaofela ai wa bona ka ha o phela le mosadi a tjena yena ko re mo boloke it's a grace on that modimo thu o phela batho bana ba di target tsa ba loyi because of the gift that gift ya dipono when modimo o file ntho you are so special dilate re ba o tlisetse tsona mo feng tsona hape ska la ntsinya tsona le tlo mo fa tsona le di beira kae solo le di ngola le bitsola re motse le bitsola hae sa dino wa re hlopha yona ha le ntho ka zona sa ibone le gona ha re tla ho yela
re tla re itshasitse ka mosidi mare o ntsha o le jwalo Ha le tla o yena le tla le itshase ka mosidi. re tla re itshasitse ka mosidi because ha re kgone ho ipatela yena la re ka re kena ka tlung ya hae ha re kgone ho ipatela yena wa re tseba kaofela le rona ga mo tseba gore wa re bona ke fela re sotlana le bophelo ba etseng le monno wa hae yo ntate moruti ke mo profeta Yo ne ke batla go le jetsa yona ka bona. ba re hlopha batho ba Le yena ne ke re ke tlo o jetsa. Itse batho ba se ba fihlile. Ne ke tlo o jetsa ka re le wena o na le gift ya dipono le wena. Jwalo ntate. Ba fendilate le dingwatse seholo. re ngotse lebitso la hae And then ke re batla ho sebedisa gift ya hae o tlo re thusa haholo motho a tshwana le ena je re tlo thusa haholo go ba ha le je ha re tla be re na le ntho kaofela ha ka tla ho lona. go ba yena jwalo ka re mongotse re batla kelello ya hae re batla gift ya hae just fela ho le ntho mo protectile ha re kgone mo fumana ha re kgone ho fumana gift ya ngwana even le monna ha re kgone ho fumana gift ya bona ke fela re hlophanang le bona because ba re bona ntate moruti ha ona ntho e sa etsalang ka zone ba sa e boneng Le ba kae? jo re ba lwe ba bangata mpe re ba putuputile ka zone sure wa tsa tsene ho tsile ho etsalang o seng ka 5 wena November wa tena hle yo wa tena hle sa tsile ha ne re 5 O tlwala. a ke re ha re bona ba re hlola ne especially mosadi ona manovi man mosadi no wa re sotla Ma tile. sheba ha re ba fumane ne re sho ka bona mosadi no wa e feel ntho eo wa e bona Ka 5 wetsa. tsatsina ka 5 nna ke monna a ka mora motenya tsatsing lena ke ba wa kile ke ba bitsa ka mabitso ne ke bitsa lebitso la mosadi o ke bitsa lebitso la monneo Ka 5 o'clock. ka 5 o'clock to 6 wa tsao ba ne ke etsa jwalo o nhlotse mosadi o ntho ne santse etsa la ka hae etsa ka haka tsatsing lena re mo wakile a utlwa monna teng musiking a re utlwa wa kuwa bitso ka lebitso ka emekhwane ne ke tshwere stocket o utlwile nna ke mo jwetsitse ka re antle a nsale morao stocket se a tla tlo setima ha sa setimi bophelo ba ka nna tla bo fetile ka galapa la ka e seng jwale ha nna ha nka setima ke tlo tshisa ntlo ena bona ka ba mametse le monnene wa teng ba mametse monna mo thusitse ka 26 ka mokgwa bana ba re etsang ka teng tate moruti le powder ya hao bona le powder ba e rekile powder ne etsa fela ke ne late monnene mo hlana tsamile ka tlung o sa pela monnene ba tswile ke re mositse banane powder ya hao Stocket sa lona ska. stocket se o se bone mosadi o se bone se ditse khwane mo stocket se ha ka ta mo rwa ka ke mo rwa kile ke ga ka ta mo rwa ka ke be ke si mosadi o go betse le monna hae ha ba thole ba thotse ba itse tu ha ona ba thole ke di satane ba ha re ba rwa ka re tsosa mosito re batla gore re wine ba thola ba re tu e ka ga ba yo ntate moruti ba re hlola ka yona ntho ba khone go etsisa so tsatsi lena o seng ona ha re qeta ho shika ke siya stocket mo ke ile ka tsama ha ke hetla ka fona mosadi na ha tswe ka tlu e ke re a tlo stima stocket se ha tla monna teng a tsheya a re o tlo tima stocket mosadi teng a ga ene never na ke steam a re monna nka a tsa monna teng nka poire butswela monna butswela ba rapela hape ha ba ka to ho butswela sharp ka tsama ke tsamaile ha ine go se ha ntine santse etsa la ka ga lapa leo ke hlabile mosadi wa ka ka thipa no tja ke bua tshina na ambulance ka eme mosadi na ka bina di fela sheba ne ke mosadi ne ke mmitsa molloyi tsatsing le wa lawyer Phuta. o lwele ena wena November Ke rege. la lawyer ntle ke batho ba ke ha ba lawyer ba hlola ba tseba le bona e tlile ba ka ka product ba lawyer wena o etsang ka powder o le moruti o etsang o butswela eng o ba no tshwantse o butswela November ba ke rona re butswelang ba lawyer batho ba lawyer Ba lo go leha. oh November Mofepo No, lo sai. Di la te solo ka speech. Le tsa monna hae. Di la te solo. Le di lata. Di la te. Sa hae le di bele kae. Mofentsana. Sa hae le di bele kae. Tlasa sefate. Tsa monna hae le di bele ka tlasa fate. Yeah. Sefate sefe. Se ka jareteng. Mofentsana.
o kopa neng ke o kopa ke tla o fa tšhelete wena ga ba tlo mamele hle bana ba ntho tsa bona di tsamaya fela she ile se le ba fitla kerekeng ya hao ye yo novi no tsena mosadi nna fasta la bone ha fasta la bone o nna nkile poireo ya hao yeo a bua jo novi hle a bua a ke re yena o setse ka pono ya ditorong fela o re etsa fela ka pono ya ditorong re nyentse re toro ya hae keng a bue ka a bone ka ditoro tsa ho lora fela ha kgone ho bona live wa tsa o etsa etse ha qeta o fasta ka ta o butswela a ka ta o bitsa ntho ya ngwana ya accident a ke re wena be ke fitile o lokolosa a ke go lokolosa ngwana wa hae wa yana ana fumana accident khofu ba tlile kena taxi mosadi na fasta ke re a rapela protection ya lapa la hae a rapela protection ya lenyalo la hae a rapela protection ya bona ya school o no tseba mosadi ona o na le ngwana university a dula years a etsa engineer sure ga ba pala wena ka tloya batho bana e kotsi November sheba ha la bone o antsa fast ha ne re 12 a ke go o ha fast o rapela ka dinako ha na tloa ha bona o rapetse ha tloa ha mana hae o rapetse ka 9 a ya mokudinyane wena mo file letswai wa tena November o fanne ka letswai be ke fitileng ke e ke o fanne ka letswai batho bana ga ba bolaya le family tsa bona o na le ngwana monana o ha bona wa di pulse ngwana o ntse be ke ina wa mopata ngwana o na tsamaya o fa ngwana bona letswai yona ha na tloa mana a fastile ya ba wa founwa o founa ho tloa mo ntho ke kae court mo court mothana founa ke mo tshotshisa ke le ponesa le tshwere case ya ngwanenwa ha ke bua tshena novi ha re hlotswe ke lona re hlotswe ngwanenwa motho a mothutsing le kula le mothutsing mosadi no tswa ho signa o fuwe pampiri no ka di 5 ba ya court ha ke bua tshena le kula le la kwallwa gona ne re batla ho thwe ngwana yeno a thutseng a gautsweng leoto ke ena phoso ga sa fona tšhelete tsa accident so ba winne o ba kile nna no tshena re bua tshena na le kula le nona ka di 5 le tla ba le kwallwa leo pantita mofendi virgin tsa hae hai taba tsa mo go ra ke tswa mo ka re ga taveneng ke tsatse ka mosidi ske la mpona molokole molokolosi le mofendi pona tsa canceling everything kuba o bona batho ka bale ba ngata ase next mofendi pona tsa ka tlasa difate mona ile ntate ya tsamaya le ba kae ga ba ngata fe 1 2 3 4 5 kuba amen mpela pila le lengata le leholo motlole fatshe nna motlole ke tswile jole tsana Kasmit. Le tlo mo fa pona tsae. Le tlo mo fa. Le tlo mo fa na. A go tlele re. Le tlo mo fa. O etsa. O bona too much. O bona too much. Hai. Le di se kae. Ai manish. Tsebe man hai. Le ba kae. Dilate. Mofenton. Hey. Go etsa mo man. Ona tletsa. Ona tletsa nkae. Motho a tla sokola motho a sokolao. Motho wa tena wo. Ngwana wa tena wo. Ayo. Ngwana o busy wo. Ngwana o sokola man. Le batla sokole. O stabana. O too much.
Mofentswana. Mo lokoleng he. Lenyalo la hae le kae? Le lateng. Le lateng. Le lateng. Le lateng. Lata lenyalo la hae. Lata lenyalo la hae. Hey man, re latele le kae man? Le batla mo le beileng teng. Mosadi o sta bona. Yo. Le bona bophelo ba hae. Mosadi o sta bona. Qetang. Ipetin. Kubai. Mutwal. 1, 2, 3, 4, 5. Bye bye. 1, 2, 3, 4. Bye bye. Auswak. O bone wa thoga. Toka ke ba bona. O tlile di voice. Ke utlwile. Wa batse. Ntate ba bangata ke ba tsibi. Le tsamile kaofela. Le tsamile kaofela. Wa ile pati. Wa ile pati. Le molekolotse. Ko ba ntshwarelo yana. Mo shebeng ka mahlelo ko petshwarelo. Mo shebeng ka mahlelo. Ko ba ntshwarelo. Ko ba ntshwarelo yana. Le mo qeti le mo shebile ka mahlelo. O le bone. Etsang ora le bone. Etsang ora le bone. Wa le bona. Wa le bona jwale. Tsamaya. 1, 2. Ntshebe. O bone ba ba kae? Oh, moya hala. Modimo ka re a leboha. Re a leboha mokgadi. Ai mara guys, a kry no tshwantsa tlose man. Wa di ashara tse ha ka tsara teng. Yeno. Le petit. Le latile body ai. Le mofile. Le a tsamaya. Kubai. Le a tsamaya. Le tsamaile 1, 2, 3, 4, 5. Le a tsamaya. A gutlwile reng? 1, 2. Le a tsamaya ka ba tsamaya. Le a tsamaya. Ya eng? Le tsamaile. Kubai. Ana bothata ba ke. Nna ke kopa ho bua mo go 2 November. Ke dula ha rona abuti wa ka ha batle ya ke fumana katleho. Ha batla ke notlela le matila ka na le te en hlabile mona lentong. Ke tla bua le nna notlele le mati. Abuti wa ka Tla bua le. Mo fempo na tsa. Mo fempo na tsa. Fan le ana ngwana bona. Fan ngwana bona. Fan ngwana bona. Dipono wa lora wa bona. Ha ke mona dipono. A ke batla. Se ka ntse nako. Mo fentse le di beile kae? Ke dinele ngwana ka mabatho. Ka mo bitse ka le bitso dinele mang? Ngwaname. Molate. Sa konbone. Le o so hae. A mme le khaitse di hae. Dilate. Kan tsa hele di tsaka. Le di tsaka. Le di beile kae? Le di beile kae? Le di beile kae? Molla le ba kae? Ke mo. Dilate. Dilate. Dia sama. Li se kae ke le lai, li di pona tsa. Li se kae? Li se kae? Li di beile kae? Le dilate. 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 Li se kae tsa? 1, 2, 3. Bana ba ikitse ke late dipono ba kae? Ha ba khutla le ba tlise mo. Kubai. Jesus name. Ya tsamaya. Le ba kae? Ga ba bedi. Le ba bedi. Re fatse ke lelwa. Le fatse ke lelwa. Le fatse jwang? Se ka trata le ba le nthongwe le. Ka trata. E late. E late. Ga o la ntho le fatse nga yo.
Le 13. Le tsamaya. Come on. Amen. Le 13. Lilati. Sena di nkwe ke ba mosebetsing mo. Ane ba kenya ditlhare ofising ya hae. Wa le etsa hore a ska le bona. Dipono tsa di kae? Dipono tsa di kae? Di kae? Di kae pono tsa? Di kae? Di tlo liata. Di kae tsa? Le tamone. Le di bile kae? Ha o sa thusa ma. Ha o sa thusa. Ha o sa thusa. Motho la ga mo frustrated ka alesa a sa kwata. Botsa ge. Le di bile kae? Ya ke ga batla go nna botlale. Ga di lo Le peti. Le mologolotse. Ngwana wa bona woman wa re bonela re dira ska di gopola mo mosho ngwana wa bona o tshwana le mmage ba kotsi ga di busa botshelo mo botse a wa dilo tse di sa boniwe E sage nna ke ga le mosolo wa le sego le mole ene ga mo lebatsa e mo fentso. Sharp. Le peti. Swa. Look at 1, 2, 3. One, two, le tsamaile. E ya eng? Ne le bakae? Bye bye. Jesus name. Ska tsamaya. 1, 2, 3, 4, 5. Took one baby. Took one maganak. Took one into it. Fina di tsimo. Took one into it. Ngata wena. Ana tshwana le ntata ile mai. Mo apesa ka la phila makgetha. Ba apesa ka le sela la le seo. Di kwetile. La boraro jo la bone la boraro jo a re yena ha no robala o utlwa gona le motho ka tlong Tswang. wa dilo tse ding Phutanta tsana. o mmone Ha lona tsamaya. Le ntsenyetsa nako. Le bankile. Nkang phutang everything. Kubai. 1, 2, 3. Le tsamaya. Le tsamaya. A go tle le re. E ya eng? Le tsamaya ka ba tsamaya. Le tsamaya ka ba tsamaya. Ni hamba. Ni bangapi? Ni bangapi? 3. Ni funa ntoni kwi? Ni funa ntoni kwi? Come record. Nyamkulu. Nyamkulu. Nyabum. Ni tel mangapi? 3. Puman. 1, 2, 3, 4. Nimkhulu. Nimkhulu. Ingondo yakhe nebise. Baba. Amen. Stulo. Nimofile. Le atama. E gotleng. 1, 2, 3. E mong le e mong a ba tshwere letswai lena le anointing oil e green. Ensure that you have this salt along with the anointing oil that is green. If you do not have them, you can go there at the back and purchase them for yourselves. Lamlogol. Let's 1, 2. Le atama. A go tle le re. Le mo file pono tsa. Go bye. 1, 2, 3. Le tsamaile. Bye bye. Le tsamaile. Le mo logolo tsa kre. 1, Jesus name. Mo fe pono tsa. Mo fe pono tsa. Mo fe. Logole. Logole ka spit. Logole. Logole. Ho banang ba tla re mone. Ke botsana ke tla le sotha le limi ka letswai. Logole.
lebenkile a le mokana lebenkile a le mokae ee re tla di fumana ka le tla di fumana kae e tsang tjena fela e re ra di kgotlisa mo feng tsona khubae monei wa tsamaya o molokolotse o enyae nna ga wa ntseba wa o tseba tšhae ka bale a tseba na se bothata ntate o bone batho ba kae a le mong a le mong ke enyang e kile ba ke ntate ke mo tsebang ke ntate wa mogotsi wa ka mara ke gale ke mo tsebe a e salang ka dipono tsa go gale o ne o tseba gore o na le dipono ee ne ke tseba mara nou tjena ke di bona toro tsa ka di lobokana a o zolonka le ka mofa le a mo le a tsamaya le bakae le bangata mo feng pono tsae mpeni pono tsae amen ka speedy guys ke kopa kwa la kereke le a tsamaya le a tswa kere le a tswa le tlo tsamaya kere le tlo tsamaya le a tswa le a tsamaya ka ba tsamaya le a tsamaya kere se le tsa rata le beile pono tsa kae le beile pono tsa kae le beile pono tsa kae ke lo lo kae le bakae le amlokol ka speech molokole a ska tsamaya le tsamaile khubae molokole mo feng pono tsa se re qadile bosiu le mo file letsa o entse ntho engwe e kotsi o entseng ye kotsi wa bona ka gore be o tlile mo laboraro ee jale o butse dintho tsa hae ai khona jale o tlo re bolaya November o tlo etsang ai o tlo re bolaya ka ngwane molokole ka speed okay sho mo ke tloka molokole nka matsogo e be mahlo e re pono tsa ka dikgotlhe ka o fela ga tsona motse o feng tsona 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ke batla dikgotliseng a e lona kgotlisa dipono tsa ngwane ona wa ka di lateng le tlo mo fa tsona ne 1 2 3 le tsamaile jesus Paul ndiyabona tatomfulu uyabona bona kakuhle ndibona kakuhle ima ngeenyawo uyabona ewe ndiyabona ndiyaphupha ndiyabona yonke into bona clear yebo yonke into noba ndiphupha inumber ndidispatche ndiyawina ubenza njani ndithi noba ndiphupha inumber ze ndidispatche ndiyazwina sokubana Letama. Ke mang ya lorang dinomoro a ba di lebala? Is there anybody who can dream of numbers and therefore in the morning you forget them? Tate moruti a re le atumele ha o le motho ya lorang dinomoro and then hoseng o bo di lebala atamele. Le tsamaye. A go tole le a tsamaya. Le bakae? Le bakae? Le amlokula? ga molokole ga mo ka speech mo fe le yona mo fe ntelo le amofa le atama le molokolo le mo fina kelo lai
Kubai. Le le ba kae? Tswang. 1 2 3. Wa lora. Tswang. Ho tloha ma tswalwang teng. Mo feng tsona. Ho tloha ma tswalwang teng. Jwale o re bolaile. Mo feng ka fela. A ke re bane ba yutsu kobo ya hae. Mo feng dipona. A sa le monyane. Mo feng dipona tsa ka fela. Alright. Le tsa bana ba hae. Mo feng ka speed. 1 2 3 4 le 13. Re katile. Le mo fa. Ha di ntse kaofela. Bye bye. Ma bese ka sela le se. O tsamaya le ma. Ama ka motho. O ma bitso la? Thato. Thato. Di ka tsa. Ka di lebala. Ha? Ka di lebala. So why lisa emi? Thato why? Why le tsa tsheka Thato? Le di tsa kae? Le di tsa kae bona sa Thato? Le di tsa kae? Mo fe mpona tsa. Le tlo mo fa ke. Le tlo mo fa. Le mo fa ka ba le mo fa. Le mo fa ne. Le mo file. A go tle le re. 1 le mo file. Kubai. O tlo bona. Le file le ke le la. Bye bye. O na lo ra dinomoro. Enda di mogot. Ha ke ditso be ke di ngola fatshe and then pampiri ke di ngotsong ho yone e nyamela fela je. Pampiri ya dinomoro? Ngwana ka nka be ke di reachiwe because o tla no ntsha boshome. Pampiri ya dinomoro tsa loto. Ke kile ka fumana loto like 3 times and e betswa ile jwalo. But pampiri teng. Hai ake mpatlele ntshwane ya bopebane ba ne ba inwa pele. Au subot o bongola nomoro tsa loto. One time ke di ngotse fatshe ne. Be ke di sheba online ke fumana hore ke tsona tse ne ke di bone but ke be ke di lebetse because ke di ngotse fatshe. So ha ke di sheba ke a bona hore di a correspond. Khatla la bobedi. Le kgetlo la bobedi ka di ngola pampiring ka ile bala. Wa ile bala jwa? Like ka ile bala ya lahla ka raspatch. Morena Jesus. Ya boraro. Ya lahla ka raspatch. Le yone lahlile ka raspatch the very same thing. Tsala amenti wa. Kwa lahla. Ka mona le ena na le ibile ba ithu le bona ba ngola dinomoro ba di bone mara ba dutse fatshe ba shapa ke letswalo pa Motswara mo isapele pa. Because tse ke di lorang ke tse snacks ke tswa le like ke fufuletswe ke tshubile be ke rapela. Hona jole o tse re bua ka ditoro. E se matshoa. Mare e tlogo. Ho sa eme wa kae? A gro ntse tshe mina maina. Ema ka motho. O ntse tshe motho pela hae. O na le o bona dinomoro and then wa di le bana le yena. Le wena. Go tlisa nomoro tsa. Ya re go tlisa. Why do you make that? Why do you make that? Why do you make that?
Nomoro tsa di sa kae? Ha di utswa. La di utswa. Lo utswa dinomoro tsa hae. O tle a di bona ba bolela gore o tlo fa wa ge kereke. O kila di bona? Mara tsa lona ba sa betšeng lotlo. Ba betšha o tshwanetse tlo le rapela ka sefapano. Ka nnete ba betšhang zamazama e bitswang beta o kila dilora toro tsa ntho dinomoro la di isa kae? Ga di utswa. La di utswa? Wane mo itse o tlo fa wa ge kereke. Itse o tlo mpha gore ke ahe kereke. Ke mathata. Di di isa kae toro tsa nomoro tsa di isa kae? Di isa kae? A le tlo ntshokodisa. Di hodima letlapa. Letsa? Di hodima letlapa. Basanane marboloi kore ntate modimo ka raka re novi ke kopo ya leafing ke kopa o ntshwarele sebaka sheba 3 days ebile ngata la ka re fela o tla khutla ka 12 ke kene ka 6 ka 12 o tla khutla di ele tla be se sa hlokahale nka etsa fela le lona ba bang ka le tsamaisa mo ana ba ntimang tšhelete. Hi guys, mosadi ena a re o betšhitse nomoro tse 3 tse 2 tsa diloto di lahlile ka bekeng and then ye nngwe a di lebala le re le dinka jwang toro tse ntho dinomoro tsa hae? Ga di tsetela a ke go batlela mmae bophelo bo botle le bana ba wa kgona bona nomoro tsa ntho ke tsa loto ka patse bona fela o bona a le so tlwaelesea hana tla go bolela go tloswa ska etsa tjena o tshwanetse mo mamele hobane no o bua nnete go tlwaelesea ke go sho yena o lebetse hona le engwe ke lenga e etsa ya ba mmae mo makalletse o mo tse tabile mayo ka o kwena o kile etsa ene le lesea yeo yena ke sho o lebetse ngwaneno mmae ya go mo moshanyane mo shopong o na nkile moshanyane yo jole ka butwa ya mo jwetsa ska shopong ha o tlo gutla ke sa hlotse go bona ke nnete mama butlepe e le ngwana o etsa hangata ke motho a tlwaetseng bashanyana o hotse le a hola le bashanyana ba pa le bona jole ka nako be ke mogalemela ke ga se kana bua dintho tse jwalo na ha ngwana motho a ka hlaelwa ke tsietsi a ngwana be le roma ngwana o na rongwe ke motho o mo a tsamaya a rongwa ke motho mo jwale o ne le motho a mo tlwaetseng a skaya hoba ha kaya ha tlo khutla tlo hlola mo bona a ba sa hlola khutla ha kaya shopo so jwale nomoro tse tsa loto le dinka a ke re pampiri tse o tla ntsa a ke motho a gamblang a ke ga di gambling o tloela ile jwalo a ba re na ebe ke tswana o lebetse go a bona ke re ene wa tseba gore ha bone ntho ya etsala ka tlong ka mana ka ofela ba jwalo ba ntena le go ka ofela ha ba bone ya etsala jwale loto tse tsaneng dinomoro tse di re le di bele ka ga di tsetetse seholo mabitleng engwe sepakapake mona di lateng la tantongola la tampono tsa ka speed o go ke la teng pono dinomoro le tsa tshwantseng a di tshwara o tseba ntho o e etsang a o ntato sheba ke tla go fa milione nyana tlampang milione nyana
se ka mo etsa jwalo a bazalwane million hai o fatse motho di thola mmo di utlwisa bohloko o di tloella tje la tampona tsa hae a ke bapala lebitso la hao di ba le tlapa jwang eh ke tlo hlakola lebitso la hao di ba le tlapa jwang mphelejo o ngwetse lebitso la hae ka hodima letlapa ke le ngwetse letlapeng ha le hlakoe ha ke re ntho ha ile letlapeng ha e hlakoe motho wa modimo jwale ke tlo e hlakola jwang a ke tla fa plan mphe o le ready sala lejwe ho hla lejwe lane ho hla le 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 ntate le le nyana tanki ke le Thabise nka hola fa mmao tšhelete eo e ntse re mo patela yona re sa batlabe le yona ngwana ke wena satana ke re ko letsatsang ha o batle gale ke nka ntho tsa hao le monyane ene ya ba o mpona o nkgona ka hampatle o mpatela le go wa pasa satana yes ba o kenya dikolo tsa makgowa ya masia o lekile bophelong ke mo tlisitse pele hao kore o tswela pele o tshwana le mmao ngwana ke wena yes wa lwana tsatsing le ngwanaka mmao le ena wa lwana o rapela gut ke tlosa lebitso la hao o di ba letlapa bone tsela kgathetse le mmao ke mo lwantshitse bona tsela ngwanaka dinomoro tsa hao ke tlo di kgotlisa gape ko fa tsona ene wa di tseba le o di bona empa ke kile kelelo ya hao ka e beya mane ke o fa le yona tsatsi bitso la hao ga le tloa di ba letlapa lena o ke kgathetse ntate wa modimo mofe kelo nae ema ka motho mpe oli ke phumule lebitso la hae modimo ga ke phumula lebitso la hae mofe kelo la hae re ke late mane late ka sepiti e entseng satane e bohlale o ko be le kelello tsatsing lena tlohella manganga o be le kelello ka keletso tsa mmao ha o rate le ho bua tlo qeteletse o ipolaile empa he o hanne ka wena ke re ne ke re ke a o batla o ipolaye tshwara kofa bohlale ba hao le bona bene se ke re ke bofa bana ba ka ba bang sheba o bonahale ha o fihla setjhabeng tlohella ho nyatsuwa ha ba o tsebe o na le eng ngwanaka wena ntate wa modimo ana ba roma November e ke qetile ngwanaka molokolotse ga ona difaha tsena maotong a le matsomo ohle wa bona tse ding jwale di kgaole ntate di kgaole tse ke tla fa milo le motho wa modimo kgaola tsong go tlisa le bohloko ntshipitsa tšhelete ngata ka le sa itholeng letho ntsha seqetho mahlong Kubai 1 2 3
Ndabise, o bone wa thoka. ke bona motho a le mong Ke nkgone a manang le wena jwang? ke mme wa ntate wa ka Ke mme wa ntate wa ka. Ana a sa nka oli ena. Tšhelete ya hao e ka mona. Ene ha o ka mamela kelelo ena o tla tsatsing ena di tlo tswa bofutsaneng le mmao. Modimo ka ke ena ya kelelo ya hae ke ena. Ke ena. O kwa ele ntate ka lapile le le se. Tsahodi o kona hani dinomoro. Papa ke a di bona. Ha? Ke a di bona dinomoro. And then kore mohlomong ke le busy ka something ko mosebetsing ka pokotlong ke kgona go di bona, but immediately nako ke reng ke tlo di kwala mo fatshe di o tla pele o ntse o sebetsa o tla ba bona dinomoro tsa eng ke tsa Powerball le Lotto le tsa Lotto o ntse o sebetsa o sa robala next ke mthewetse motshehare fela tate moruti o di bona then kana go re ngotlo di ngola nako reng ke lo di ngola di tswile ka hlo ba re ke di bona tolo ntse duletse mfatshe the same to maobane le teng etsa hits le mfutsa ka tšhelete wa tsona mofe le bakae le bangata so why le nka dinomoro tsa etsa Lotto ra ska di bona plan tsa mosadi yona ke tse tshosang na le diplan tse tshosang hampe jwale a re batle morerong are dilate le ke lo lai ka speed shapela morana Jesu re ya kwa mofe mofe ke lo lai dinomoro tsa mofile di a tsamaya so 1 2 3 4 5 mina o bone wa thoka ba bangata Lingile ngwe yana. Lingile. To like you. O like. Mofenyo. Late. Ka speed. Late. Ilate ka speed. Late. Yo. Le bagae. Yo. Are bokane se yo. Yes. Nagana wa go prioritize wena. Yeah. O dira. Wa go prioritize wena. Yeah. Nieman. Yo. Yo. Betty. Yo. Mokwe. Le kwetile. Mo feng like ya hae, le kelo la hae, dinomoro tsa etsa Lotto. Le tsa eng? Hey, mo re botseditse everything. Le kwetile. Le a tsamaya. Kumai. Bye bye. Stule le mokwaele. Okay. Mofe nomoro tsa le o hlala ba ka speed le ba kae Ka bangata. le yana wa be le nka dinomoro tsa O ba tsang so se ba ya. O tsa mangwanae. Wetsa Bo tsa mangwanae. mangwana ka Bo tsa mangwanae. mangwane Mo botse. mangwana ka o iphapantshitse
Wa betcha, o betcha ntho. O na betjha ntate moruti haholo tshepang a tshwara a ke sa hopola la ba reka phone ka tjhelete ba tseng ka yona so after hore a bua a qoqe a na qoqo go a betjha go gona ho tshwara ya ba huile Ho a bua ka monna moholo ko wena. Re tsebile o tlo etsa no soso e. Re tsebile o tlo etsa. Bona le mola motletsi. Wa bo le no re tsebile o tlo etsa nthena o ye. Or maru ba tla o hlabisa wa tlo. Nana mona mole a tshi. Ke masandro ke ka nthengo ba ndra ka mo. Aba tsebe rra ntse re tsofala re ba tlo hopotsa re tsofetse. Satan. Nahana. Hey. Ke ntse ke save kana ke itukisa hore e ska tike mona moholo Satan. Are ba re tloela mpotso. Ha ba se ba ngopotsa ke a tseba. Ai dite tsa balo ke a tena so. Qetile o qeta mkwela boitlosi. Una tshwara le yena. O bone le no mo file tšhelete e ngata. Jile na ke a ntlo ya bo because tšhelete ya ntlo a bogetswe. Ha ba no mo file e tletse tšhelete e ngata. So una tshwara dinomoro. La etsa jwang? La mokwala jwang? Ga go tsele bitso la. Le ngotse kae? Pampiri. La lisa ka lebitso le. Ga ka metsi. Le a getse ka metsi. Metsi ke yana? Ntsha lebitso la imo. Ke bala mhlela o 3. 1. Fun like mo feel like yae. Mo feel like yae. Lucky. Nomoro. La tan nomoro ta. Ale sa betsi bekeng ye. Wa di tseba no. La o logile wa tseba o bokae wena. Wa itseba bokae. O tengwa. O teng. Wa tseba ha logile wena o fete. A ke go moruti. O fete. Fete ke number. What is the one? I don't look at it. And I'm not talking 35. Come on, 40 seconds. No more answer. You and you go. Rinky, and it's like a mola. Come to the committee. Kanaska clothes. I'm not talking 5,000. More than 5,000. What the level of Fusan? Sapang, Kimana na Kolikin Honwa Solamai. I read some Maya or Mona. I give a trouble and a hula carana Munka Misa Kwana Bonkuna. Oh, she didn't know. I say, what would Sapan Kimana Wushan? Fatona will put Sapanga to one of them. O dira tshwere ke hlao. No. Le no. O tshwere ke hlao.
le ena nona o tile ke be ke mo rapela ra again tswang 1 2 3 4 5 mokwaele mo fe mohlale bae le mofa le kelo lae ka speed mo fe di la teng le di beile kae dinomoro tsae o di bone o bone nomoro tsae tse 5 o na di ngwetse fatshe re di nkile re di sherile le di sherile le di tse kae mo fe nomoro tseo a ke re ba la e bona gore ba e win mo fe ba la e bona ba e win mo fe le tsa di lebala a bone mohlale bae dinto o na le dipone re tsa di lebala Kata. ke be mo tshwetsa Betile ntshang enga ka ho yena ntshang enga le mona le khutitse dintse Betile kubai 1 2 3 4 mokwaela ka lesela le lesweu a o tloa mono o botlo kwaela ena yena o se ka ba mokwaela o le lahlele tje mo tlwelle le lahlele Jesus name. Bye bye. Mpena ma mkhulu Ndikhumbula yonke into xa ndiphiphile. ambani ke phuma nihamba kwi nihambile beni bangaphi Khange sibe khona. Bye bye 1 2 3 phuma amen ngaqumbi ndijonge don't be angry ndijonge mthetho don't be angry don't be angry let's go 1 2 3 oh Jesu kubai le magai kubai amen le petile le atama le molokolo kubai le tsamai le molokolo bye bye ne le magai bye bye molokolo tswa le tsamai ale tsamai jo ale tsamai one le tsamai le bagai le bararo le batla go ntato le batla go ya ke lo tsa go qetela le batla go yena di tlo tsamaya ka tsamai buela modimo le tsamaya le tsela bagai le batla go ya Mona, mjalla mona. o sebetsa ka Ah, sebetsi. ke Ke pension. O phela mnati. o phela mnati una sebetsa kae Musomo. molokole
lo setsa mmuso molokole na sebetsa mmusong e le eng ana welda o una welda molokole ayo le a tsamaya le a tsamaya mofenkelo la ditono le dipono le molokolosi le tsamaile khobae ke tswa mono ntate o bone batho ba kae ba bararo God bless you le tsamaile a go utlwe le re le ba kae bye bye amen speakereng tloang di-speakereng guys ke a motho a sisa ke ngwana bo matsala ke mo lorisa batho ba shwileng ntho a ke re gapele wa tse o na le ngwane o na le ntho o nang le yona eo satane eo wena o nang le yona heya jwale ne ke bona hape ke go tla kgona ho patala ke re ha ke motho a sisa o le kgona ho o na le patala eng e ke nang le yona o botsala o qeta tlolo eo ya hao eo so ke gona motho a isetsa bona na ntlo o tla lo re sebeletsa hantle ke re molokole ke a molokolla ke mo lorisa batho ba shweleng ene o tlo nkwatela ke ngwana bo matsala ke ngaka ke re November ka pontso nana o buela ke a o tshaba ke qala le o bua le wena hlwe ke a o tshaba ne ke o bua hampe ho yena ke re ka moruti wa apara dikhethe ne ke o bua hampe ke re satane ntho ena ena le ntho e kgolo hampe November hey ena mo blelle a ke gore a se kana re batho ke di hole hana re mona ke sone why no tsholola ke go mo bone satane ne re bolaya le dinyane le haile o le rapelletse o la hlatsa lama botse ngone bo batlile a shwele dimone la hae le dinyane la ke le la le ka re dinyane o no hlatsa le dinyane o no hlatsa ne ka Afrita loko la dinyane le dinyane ngwane no yes satane ne ke mo file ntho monna ha e thola ke itse a ileme ntho mamela a ke re nna le ntho le matsalo wa ngwana ga bana ba motho ne e be le hore strateng mo ba sa strateng sa hae bana ba ba ka ba etsa go le moferefere monna ha e ka ha re mpolela re mangwane mane ba go wa ka ba ema gate ba etsa moferefere ka re tlo go fethola e tlo thudisa moferefere o ka ne ke kwala dintho tsa bona mara ke go ntse di bula thola yona a ile memo ha ntse hola ha ke fita mong ke bua le yona ke wena thola o kwale ntho ngwe le ngwe mara o intshitse satanene o intshitse ke go a bona ha tsebe wa bona o bona ntho ngwe le ngwe no le ha monna hae last ke mara ke bogalenyana kwana na go motshite o gona mo bona mose yo ke satane ya di last o bona le di number tla bolela ke bone di number tse so ke motla monna nang ke pampirinyana nyana wa go ikutswa ka mo bone di number tsa dinyatse ke bone jole monna sa tshaba a ba etsa nix wa tseba go tlo mo bona le teng ha o right gore basadi ba bonetse a rahane le ka bona e seng gore le be le bone la se reng ke dinomoro tsa dinyatse molokolehe a re gale ka molokolotse tate o ntate November hle mne ke batla ga ke nna ke ngaka le nna ke batla tšheltenyana wa bone ke bua hampe ke batla gore a tle ka mona ka gonna wa mpona ba mpona jo tsa mogotsi yona e bone te mogotsi yona hae mo tswana ka split molokole mo fe nomoro tsa le ale se ke a lokolla ke lokolotse ntwe tsena ngwana o tlo me gala phela hantle hampe mara o tlwa no ke bona ntho ngwe le ngwe lokolo 1 2 3 4 ausi ne le jetse jarting ya lona sefatenyana tate moruti se ne re se jetse ne le senga kae ne re se fuwe ke mme wa ngaka mangwane wa monna wa ka o bone mangantse ko rapele a una ke bone yena tate moruti molokoleng re ka se etse ntho yohle le ka se etse o na le yona just start re ipata ka dintho tse snacks cause o lorile le lefu la mme hane mosa tlo tlhokofala o lorile lefu la mme wa hae se la mme wa hae ke mme Makgethi kapa ke mme mo yena
ya ke cause o mologile e kare instead of le pate o le ana tlhokaetse le pata yena a tsbila a tsama cause a re o kgethetswe le career tlamang a etse mos eno o tlameha be psychologist in order for gift ya etswele pele a siele ya gore a rapele ke for a ile batho through psychology ke ntom ke mewa wa ntate moholo wa hae le kgaitsedi ya ntate moholo wa hae wa no kulehle mama mama ska nkitsa tsona ke nana kwa bapala wena o tlo etisa moslofet mpemetse ke tsamaile ka yona mos ane ke swa ke tloka wena wa ilata ke wa tsaba ke ilata khale wa tena ke reg o monsweng ka go ntso e bleach Nchebe wena o bona wa thoga aiwane wa motse ke motsebe tsa motse jalo se ke bleach tsa motse le tsamaile 1 2 3 4 5 le ra le tsamaye a le tsamaye le bakae le bangata le kile la utlwa moloi a jwetsa nna gore ha tsamaye a retse le bakae le bangata a le tsamaye ho yena ka mo lebatsa le no yana o nare wa go swipe for a patale membership re mo lebaditse dinomoro tsa card o na le swipe ikholola mi lonyuka nalo mina lonyuka nalo ngile bambe ngesala ngiyongena nalo ekhaya ikholola mi lonyuka nalo ikholola mi lonyuka nalo ngile bambe ngesala ngiyongena nalo ekhaya Thank you.
ana swipe membership or patala membership so car o lebetse di number tsa pin le bakae le bangata o mo mosadi wa ka strateng ka mo re dula ka strateng se se no wa re tena ngwanyana o man o re tena gore ha bereke ngwanyana o maga ka mogho a leng ka teng o ka re wa bereka gona o tenta
Hold your salt along with the anointing oil that is green. Ensure you buy yourself the salt and the anointing oil. And take out anything that you wear on your head. Lunga, kalunga,
Each and every one of you, come with 100 rands and come forward quickly. If it's 200 rands, you can bring it along. Quickly. Yes, I guess speed. Come on, come speed. Take whatever that you like so dearly. I'm sorry, can't speak, Mama. Sorry, can't speak. Can't speak. Tata no ba imalini. I'm sorry, can't speak, Mama. Can't speak. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I'm sorry. I'm sorry. Someone sweep it. I'm sorry. Don't touch it. Touch your face. Touch your face. Touch. Throw your duke to the ground, even whether it's a hat or a cap. Pour the green anointing oil onto the palm of your hand. And after, ensure that you pour a lot of the anointing oil.
ga o qetile fafatsa e re morena Jesu ntho engwe le engwe e o itlisang ditorong tsa ka e ra isa hlola e tswa kelellong ya ka e re moya kapa soul ya ka latele dintho tsa mo mpontsha tsa mo sheba gore o etswang ka bophelo ba ka o planwa eng and ha o qetile o tlise ditaba tseno kelellong ya ka e re kelello go tswa tsatsing lena ha o sa hlola o lebala toro tsa ka di kgutlile e tshele hlong e tshele letsohong o bobeye letsoho leno o role katima tsatsi lena gore na moriri wa makgasa. Ensure that you remove whatever that you have put on your head, whether it's a duke or a cape. Apply it to the palm of your hand. Mohope wa gapatseha. Oli ya ka green ka hleng. Oli green. Ke fane ka yona o se. Ke fane ka yona. Ntshele thank you. Apply it on your head. Come here. Mutse. Don't ka speak. Lona ba babedi fela. Tsala o di mahlo ya. Potla ka mama. So, modima phuana. E seng ka thoko. Exactly Pastor. Exactly in your dopamine. It's sorry. Hold it. And close your eyes. Now I'm unlocking. You are going to see a lot. You are going to think. You are going to be wise. Your brain is going to operate in another manner. We unlock in the name of Jesus. I count till 1, 2, 3. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In your job, you are going to business. When you run a business, you are going to operate in another manner. To pray, oh God. Even those who are not here. In the name of Jesus. 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 Thank you, Jesus. Hold your duke or your hat or your cap and put it on your head. Beka umazwako ke itukwe yako entokweni yako. In the name of Jesus. Place your hand if you do not have the duke or the hat. Paul took the dukes. When they ascended the lives of people, they liberated them.
matimona ka dituku abantu bebekhutshwa madimoni ngeetukhwe rapela ka lebitso la Jesu ndiyathandaza ngegama likayesu banka diphahlo tsa rona ba re tlama ka tsone witches are using our clothes to bind us. ke rapela dikelelo tsa batho Today I'm praying for the praise of these people. I'm praying for their tools. I'm praying for their hands. From today, oh God, the level that they're going to operate with it, I elevate it. I unlock their brains. You are quick-witted from today onwards. Brain, you are quick-witted from today onwards. These people today, they are brilliant, oh God. They are going to think in another manner. They are going to do things in a brilliant manner. Ngegama likaYesu. Bayethe ngonyama kaJuda. Hayi. Glory. Thank you, Jesus. From today, though they are not asleep, though they are not asleep, they're going to see. Place your hand on top of your eyes. Take around. Elisha prayed for Gehazi, opening his sight of the spirit. I'm praying for people that are watching me over the Facebook and church. I unlock their visions. Thank you, Holy Spirit. Unlock. Rub your eyes. Rub your eyes. Sikisa meso akho. Sikisa meso akho. Utu atsatsing le. Ntho e ke tlo e bonang. Ke engwe e hlotseng ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Ke a leboha ntate. Tjhelete tsa khutlong tse nne tsa lefatshe di kgutlile. Bohlale ba bone bo tletse bo kgutlile ka lebitso la Jesu. Give me the anointing oil of money. God, come and bring anything to Dr. November. Quickly. I beg isandla sakhe phezu kwakho. Thixo wami. Mabathathe imali ngoku. Bring an offering, the spirit of money, the spirit of money, umoya wemali must rest upon you. Umoya wemali, tata umoya wemali. It must follow you wherever you at. Moya wemali. Umoya wemali. Umoya wemali. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Umoya wesmali. Umoya wesmali. It must seek you and follow you wherever you at.
It must sense you wherever you sense wena. It will sense tšhelete. It must sense you wherever you E o are. late, e utlwe. It must fetch you E o and feel you. E feel, e utlwe, e utlwe. It must feel you. E o batla mo o leng teng. It must be in search of you wherever you act. It can be whatever. Beg a party. Moya wa tšhelete. Moya was mine. Ibitse moya wa tšhelete mpatle ma. Moya wa tšhelete mpatle. E re tla tsatsing lena. Ho tswa tsatsing lena. O nkutlwe. O nkutlwe. O smele boteng ba ka. O smele boteng ba ka. Mela. Thank you, Holy Spirit. Moya wa tšhelete. Umoya wemali. Moya wa tšhelete. The spirit of money. Moya wa tšhelete. Moya wa tšhelete. God bless my baby. Moya wa tšhelete. God bless my boy. Moya wa tšhelete. Moya wa tšhelete. Moya wa tšhelete. Moya wa tšhelete. Moya. Moya wa tšhelete ka speed. Moya wa tšhelete. Moya wa tšhelete. God bless you. Batho ba cleanang kereke, matang. Batho ba cleanang kereke, come, run. Le ba mme bana ba thusang go pheya man. Nka ngwanaka. Bana ba bomme bana ba thusang go pheya. Bomme ba tla ba thusang. God bless you ngwanaka. God bless you. Nka ngwanaka. Nka motswara. There's no way you can say naka. Thank you, Jesus. Batho ba cleanang kereke, come on. Le batho ba pheyang ka labobedi mo. Tshwara ntho tsa Tshwara. Thank you, Holy Le Spirit. ba kone ba ka njareta, come on. Tshwara. Le batho ba nehelang go nna hara beke ke sa ba tsebe. Come. If you try to transferela tšhelete o mpha tšhelete ke sa o tsebe, come. Nka ntho ya hao. Mphe matsogo, wena mphe matsogo. Tshwara ngwanaka, tshwara nka tšhelete ya hao. Tshwara. Come on. Bošome tlhoka. Nahana mosadi a tšea ba re ha o sa abelwa lenyalo ke maore wa abelwa lenyalo o le tše wena. A se kwane no ngotse Facebookong ha ke le nthong. A se wena. No ntshosise. Ke re Modimo o tla o otla mpe o fitlhela godimo ka makadi a makang. God bless you. O re amen ya eng wena? E re Morena Jesu. Morena Jesu. Ntho e tjena. Ha ke so e bone. Ene ke a o amohela. Jwalo ka morena. Le mopholosi wa ka. E re ke santse ke phatlalatsa. Lefatsheng la semoya. Lefatsheng la lefifi. O re nna Zenzile Ndresi November. O re ke ngwana Modimo. Ya pholositsweng. Ya hlatsitsweng. Ka madi a Kreste. E re Morena Jesu. Ho tloha tsatsing lena. Nna ke pholositswe. Ke rapela ka lebitso la Jesu. E re ke ngwana Ntate Modimo. Ya buang ka molomo wa hae. Hore
o pholositswe hore o pholositswe ya hlatswitsweng o tlatsitsweng ka madi a Morena ka Jesu, madi a morena ya jesu hlatswitsweng ya ya hlatswitsweng lokollotsweng ya lokollotsweng ka lebitso la Jesu ka lebitso la wa jesu Nazareth. wa Ke re nazareth Morena Jesu, morena jesu nna ho tloha tsatsing lena ho tloha tsatsing lena ke a e phatlalatsa ke a e taba ena. phatlalatsa Hore ha hona molloi ha o ra ha ona ya tlo moloi emang pelaka ya tlo emang ka lebitso la Jesu ka lebitso la wa jesu Nazareth. wa nazareth In Jesus' name. in jesus name Wa tsaya ke dijo tse taba tse monate ke hore fela ha le ke la nkutlwa bekeng ena ntho e ntate Modimo a tlo e etsang ho lona. amen Ntho e ntate Mlimphofu powder ya ausi wa ka powder kapa letswai ntho e Modimo e re Morena Jesu morena jesu e etse ho nna ntho e etse ho nna nthwena e re ntho e tlo e etsang ntho o tlo e etsang a e etsang le letswai ka lebitso la Jesu ka lebitso la jesu katleho ya ka katleho ya ka ha e lokolohe ha e lokolohe ka lebitso la Jesu ka lebitso la jesu e lokolohile and e lokolohile ntshebeng Modimo o hlonolofatse o tlo qoleng ya moriri wa fihlela maotong. thank you jesus thank you holy spirit hallelujah